Sesiphinda sathila ke wengane zakwethu siMbuso sithi MTV sithi nje masaqala ungena la kule channel esicela wenze okulungile upress usubscribe no notification bell uzibe amathobeni amahle okuthola wonke ama video azophuma la kule channel. Wengane zakwethu phana ke uMDUMAZI useveze ukuthi usethole nayo ucingo oluvela phakathi kubahleli bemicimbi begcwalisa ispring picnic eyoba ngomhla 15 October kuona lo nyaka phaya ePeople's Park. Uthi ke ubonga ke abalandeli bakhe pha epagini ngoba ngaphandle kwabo ngaba cha akekho okazange ayithole ikhole embiza phakulwa mcimbi. Uphinde waveza ke ezinye indaba uthi cha isizophinde futhi idibane emcimbini wombuso Wamaciko ozobonga ngomhla ka-24 yena uSeptember futhi isayodibana khona. Ake wengane zakwethu ngaphandle phake sinichithile ixesha ake sivale la thina siMbuso sithi MTV sithi nje ayihlangana kwivideo elandelayo.